Ole tuntuma hian ransomware chungchang kan sele do ni tunda hian virus chikhat ransomware anti mai computer ri thalo aleng na em maya mimal sokar le pol company te alo chil na sale ramchang kang tak pomboi hle ni abikin internet thunjama computer mangitan pechon he hri hilo kai ve mai olsam hle bok ransomware chu ange he computer hri ransomware virus chikhat ania ana thober chu mi computer chunga file poimo drive ranga omtele network home chunga computer rang file omte encrypt ania a file encrypt to chu intikung zong ma alak le ngai na omlo turin AES le RSA encryption chapol manga hybrid encryption scheme anga siam ni tlang puya encryption software in tlak tak manga decrypt itumpo in encrypt na software le iman ro te kha lo encrypt let theitul hian fingtakin an siam ani encrypt kan ti hian i file engpo kha chher thei lo le omjne lo ang deuh tho in ada ti ila aswala wang chu encrypt tu ve khan password mangin angahin ada det le thei thung ani ransomware kaidan le ana tho dan ransomware kai noi hi sangkha chako samret pakua atang dek to khan lo mu chuak to a sang hi som pani atagin ramrang ranga ainjar par na su zuala sang hi som pariat kum halo ni meu chuan million za somret pakhat point pangalai alo etek man to ani internet a thil a free lo po I download in kai thina chan sa sang le site irin tlak tak taka po alo in jep ve thei tlat thin a bikin torrent site a page one cher sen lo tam om thei hia lang thlak jpega thleng hian an jep theya I computer a iran to vai chuan computer software po thiam hle ma la asot mo to view ani I computer a I file ho kha a inghal char zar to mai don ani free software at lei hian an zep na sa a advertisement atlang hian ransomware mu tur om to ni I computer a ransomware aron du tani ti I hriat the dam ber tur chu I computer kha abuai a heng ma em anga ama in aron in restart top bokang I computer restart to hi chuan a tlai to hlenga abuse lai khan off mak a him berang ti chuan mi thiam zo ko mai tha bokang I file ming a thlak dang lam a rinem vekanga a ming ngai tho ring si khana to pa email pho chop deu number te po atel thei bokang entirnan salary.docx ti file khalo nei tala ransomware in encrypt to chuan salary.docx dot khan 777admin@rote.com ti emo hetiang ang te hian ming aron thlak tang lamang ti chuan hei I file du em salary.docx chu I chan to ti na ani perang hard disk formata a thei anga recover le mai lo chu ti dana wang thin le ma se kan lak let le thei dan om chhun hala om ve le a chu ransom payment ti ani deuh to mai ransom payment hi ransomware sem tu te an fin thiam awangin benga puisa payment pa ngai anga online banking emo manga pay tur an lo tlang pui bok bank account ani chuan chui chu all sam don awangin bitcoin an mangani ti chuan bitcoin manga pay angai ta ya bitcoin ni pung shelo tan phei chuan mang an thlak ve viau bokang ti chuan bitcoin lenga bitcoin mangin ipei nu chawin
I salary docx file chu I hmulet thei dawn tih na ni chu heta hrit atana pawimawh le em pakhat chu ransom war siam tu te hian Grace Awar in ngai na thiam na hun te an siam ve thina entirnan I file an encrypt atanga dakar sari emo ni sari chunga Bitcoin payment iti lo chuan I file lak tet man chu asang le sut dawn tih na ni tin ransomware decryption key man hi US dollar zakua vela tang te in tantlang puibok alo thona sum luan ral tirna ni chiang le a film khura mithiam jok dangte ron jong jong athale ang ransomware laka him thei dan ransomware laka him kan du chuan kan file poimo reng ni tin deuh tho external hard disk ate pen drive ate mo backup zia poimo masaberang adot le chuan site real chen lo emo site secure lova lu lo a him le bokang adot le chuan free software download vak hi kai theina chan sa sang le a free software ni kherlo crack ang chi download te torrent site ta lu te hi a him lo na sa hle bokani tun na hian Windows 10 fake update alar le a tho dan ber chu khoimo site a luta Windows 10 update thar ome tiang dewin alna win siak ko wa e click ta I update ta ni ti chuan ransomware install ti na ni Windows update reng hi a Windows vek atang update ni lo po in Microsoft official website atang chawa ti turani tin thil poimo le dang pakhat chu Windows 7 emo 8 po 10 po mangla Windows chuan update per mang turani 7 ero atop to ti kan theta tha update hi la lava install je la tha abikin Windows a anda tel defender te hi kar tin deuh tho update oma update ngai turani Windows 7 8 10 iman lai chu intizong po activate ngai turani activate ni lo chuan update kan soi te khi I update ve thei kher lo me thei bok soi tong khan ransomware hi internet khoi thide tan chuan chim hle a internet khoi thin kan ni chuan achunga kan sui tak te ang khian film khur hle angaya engemaw van doi pal wanga kan lo kai ni po in mithiam jok te rona sumtlem jok senga athe ang kan file te recover tir mai kha afin thlak le bokang